April ni som ni panga sang ni som ni panga ani zukle muam zule drugs tel win ring no ni hlim te ki man theya khovel po du to kin a chen thei ti kha bultan nan kan ron mang le phot ani he video hian in news ngai nom tak tak kan react dona he in mong hian MZP in agenda pali an pom zinga pakhat soi zaw chak kan ya chu kan soi zawanga hemi heroine eng mazat an man ti nen hian MZP ina agenda pali an pom zinga ka soi zaw tur pakhat kha lemin a in relate dewa chuan in Raltlan te le an in luan te kohkhawm man ni le top mai na mo chuan in lunglei MZP in kong an dang don MZP in langun viau mai chuan khau taka ken ko ani don ti hi AMC in RMC in thu chua asiama chuan in goa mizo tlangwal athi thu hian in min thong hle boka hengte hi kan react don ani ama sabera chuan in MZP in agenda palian poma chuta an pom zinga pakhat chu apani na hi Indo Myanmar border hungtum na hian mo border hungtum na hian zofa te in pum khatna atan har satna athen dona wangin MZP in dodal zel ni ro seti hi hemi hi resolution an pass ani nge agenda an pomani he thila hi kanga ituwa MZP tena an thirna point of view atanga han thir pui hi chuanin an agenda poma po hi a om viau achan chu Indo Myanmar border kan hung chuan zofa te in pum khatna kha ati che theina lai kha a om ve thei ani chu wang chuan ani hian in hetiang hian an ron soita an thlimna tlang atanga han thir pui chuanin thil om tak po ani amai ro chu news.lek an han ena heroine engemozat man ti hi kan han chiaranga hey anti narcotic squads le central YMA hnuai rui hlo do turadin central anti drug squad chuan heroine engemozat an mana hemi bengwar nei na thu adon dan phei chuanin anti narcotic squad nen hemi central anti drug squad himo powerhouse aizol bula lal en vela kumsom nga panga Bethlehem veng thang nia in soi hne na tangin heroine Hawng som nga panga an mana lal en vela hian heroine hi triau Myanmar atanga alak ani thu asoyani hei taka hi aboi thak na ania MZP te na heta Indo Myanmar border hungtum na hian zofa te in pum khatna atan har sana athen dona wangin MZP in dodal zel ni ro seti hi an thlina tlanga tanga han thir pui chuanin thil om tak po ania amaro chu khatianga ni rol khan hei heta Myanmar atanga hetiang heroine ron damdoi tol shima hi he thil hianin mizo thalai te nun na hi aswat hnem boxi a chu wang chuanin heta MZP na an agenda an pom an pass kan pom tiang khami kha an thlina tlanga tang han thir pui chuan acha amaro chu hei hetiang hi news.le chi a react tur oma voin nia lalamo kha abuai thak na ania chu wang chuanin hei hi ki chu abuai thak ka ti enge in ngai dan comment section a han an ron comment ve te u border hi hung ni ro se ti po hanin comment theya amaro chu ngai dan nei lo pol te po kha om ve the ni heti lai chon mo a poi thak du khop mai le news le in kal le phot mai tiang ta po Raltlan te le in lua te anin lua na te kohkhawm an ni tinia tui thiang veng local council le all NGO bultumin ni zan April ni somni pali sang ni somni panga zan khan tui thiang veng wai me hola an veng chunga Myanmar Raltlan te le Raltlan ten in an lua nei tu te in an lua nei tu ten kohkhawm an nia he huna hian tui thiang veng chunga Raltlan om te chu tui thiang veng khotlanga anti turle mo phurna thataka hlen turin war takin ancha ani an lo in motivate letina ni hini zan lama mo tui thiang veng branch YMA president PSH lalru puya kai hroina hnuaya tui thiang veng chunga Raltlan kohkhawm na hian veng chunga Raltlan chung ko som thum pahni atangin damlo na awanga kal theilo te tiam lowin Raltlan mi som ruk pasari te an kal khoma kohkhawm laia kallo chu veng chung atanga hnawhchhuah an ni don an den le sive thade kohkhawm anga thil an in hrin fi don amaga tia kohkhawm laia kallo chu veng chung atanga hnawhchhuah an ni don amaro chu hetianga tui thiang veng local council le all NGO te na an hmalak na hi ke chu atha ka tia ka thopa chuang hetianga kohkhawm te po hei thatak boruak thatak hnuaya boruak mon om tak hnuaya anin kohkhawm nge in ka ringa
damlo na awang kan local thailo ti report o manga amaro chu ngai poimo lo awang hrim ma local du lo te kha a omve pal theiani khami wang po khana ni mai theia hemi ko khom lai kal lo chu veng chung atang hnawhchhuah an ni don ti hetenga kan mu kherna chante po hi engpo ni second here zelang he huna thu soitu tuithiang veng local council chairman puzo mingle na chuan India ram chuan Raltlan refugee lo don son le chanpui na pek konga UN Refugee Convention 1951 le 1967 Refugee Protocol te pompui tu ram signatory country ani ve lo ti so yin he hi adik chi hetiang ani awang hian refugee te in enkol na tak a om theilo chuwang chuanin tuna kan polite em awanga refugee kan ti hi frank debo soi chuanin illegal immigrants tikha ani mai ani India ram dana chuan ramdang atanga India ram lo lu chu dan lawanga India ram chunga lo lu ta ngain athon le train India dan puyang chuan Myanmar kan unaw te thon le tur ani lain Mizoram sarkar chuan akwang ko kan thei to pin kan unaw te kan chom dol zo kani ti in sumdon na khoi an rem ti don no thu an hril ani an vati thak em tuithiang veng all NGO te chumo thu soi tu dang ten Raltlan te hna Raltlan an ni chung chuan veng chunga in le lo nei ve tal tum lo tur te India ram khwale tui dik tak te chawin an nei thei tur document rang nei ve tal tum lo turin an hria ti ra hei po hi athak hop mai tuithiang veng local council le all NGO chuan Raltlan te zom ngei tur hetiang hianin an siam ani tuithiang veng local council le tuithiang veng all NGO hianin Mizoram te tan hianin example an ron set tha ka ti khop mai ke chuan ti chuanin Raltlan te zom ngei tur an siam kan chiarang apakhat na chuanin tuithiang veng chunga Raltlan te veng chunga sumdon phalani lo okay tuithiang venga Raltlan te veng chunga sumdon phalani lo ti chuan pahnih da Raltlan ten khotlanga an ti tur le an mo phur na thatakin an hlen tur ani khotlang tan noksak an ni tur ani lo kha poimo tuna Raltlan veng chunga omsa te ti lo chu tuithiang veng chunga om phal ani to lo kan tam tok to an ti te poniang local council le all NGO te du dan tuithiang veng Raltlan om zong ten an zom tur ani pagana chuanin in lo tur nei ten Raltlan in lo tir to lo ni se ti ani hei hi tuithiang veng all NGO lampang thu chu ani heta MZP na agenda pali an poma pahni na nen kha chuanin tlemin a in kal deuh hemi tuithiang veng all NGO malak na himo ain kal deuh kati achan chu helampang chuanin border hung lo te khan soyama ro chu helampang hi chuanin hei action an lo le strict khop mai border hung lo po khan lo support ve tho the kha chu mempo ni se kan soi sak thei lo ma se heti laia in unaw na in pum khat na vong nung zel tura agenda an lo pom lai khan helaya chuanin hetiang hian strict takin man lo la ani ti kha ka soi thiam da ani ka soi fi thiam tok lo mai thei ti chuanin new zang le lunglei MZP in kong an dang don Mizoram Laipol headquarters lunglei executive committee chuanin voina khanin an office an thu khoma ni som panga chunga aizol ATL aizol tenzol lunglei road sumpo pen ne an hriat da le tura sarkar an ngen na hlotin lo wangin April ni som ni pariat sang ni som ni panga atangin pukpui daya ATL danan rel imo hemi hi ZPM kai shoi Mizoram sarkar hianin ATL road sumpo pen hemi chungchang hi alo potpeng tak ani zonin ati omang lo hlenga kangaya ati lo top tur ati anga kangaya ke chuan achan chu alo potpeng tak ani chuan an in soilo angin an om te po ati theyanga jeb lo chuan amaro chu an lo potpeng lo ania engmo miscommunication le misinformation khatiang ha a omania MZP lampang te pona an lo hrechiang lo ani ro chuanin hetianga MZP na malak an tum hi ZPM kai shoi Mizoram sarkar chuanin MZP headquarters lunglei executive committee te hi an vashil hrianga information thatak an va pe anga khatiang khan an titura ka ngai ke ma chuan emponi se hetiang ang bo ruak ron chuak hi azialo khop maya sumpo pen hi tak ani phei chuanin MZP te khati ZPM te an dem om hle khati ni ke ma phei chuan mo khabi kha ka react tok thei han ni te se ti choni news le kan kalang khawtaka ken koni don IMC heting hianin thu chu asiam ani Aizol Municipal Corporation chuan dan kala kongkamathil zuar hrin te mun himzo ka sonna tho mekania
ata tolin malak chun zom zel ani do na ni he malak na hi aizol in real ball na a fel fai zok na malak ani a mi puiten ei tur tuin hai zok kan lei theinan te kong kama thil zuar te street vendor le ador tu te himna tur te kong puito lo tukti zia om na tur te ani a chu wangin malak na hian aizol mi puite thlop a hlo hle ni a riat ani venglui local council le tuikol sau local council huam chunga kong kama thil zuara thu zong zong te chu IMC multi complex tuikol sau ta thut na mun buat sai sak vek ani a chu wangin venglui local council le tuikol sau local council huam chunga kong kama street vendor tu ma thului to lo turin IMC chuan threatir na halo chhuah to a hei hi khotaka ken ko chun zom ani don ani IMC hian kong kama dan lo thil zuar te survey na athok chun zom zel do na April ni somni paruk naktuk zing in rin ni zing hian chan mari local council le khal local council huam chung survey aniang te hi IMC lampang thu chu ani a hei ka le khazira mun Dibrugarh po hian an chol ni ve deuh he mi puite vairama chuanin mi puite bazara an chhuah ve hun an man hu chu Sunday ani a Sunday zinga hian kongkam in zuar hi an tam thei be me ni Dibrugarh hian mo ti chuanin kan han compare ta aizol le Dibrugarh chuanin kong a zau tha em maya chu wa chuanin kongkama an in zor po khanin traffic kha an ti jam tham lo ani traffic kha a flow nga in thani win a flow renga amaro chu aizola chuanin khemi venglui le tuikol ok hilai vela kongkama mi an thut to kha chuanin ke po hianin he ten ka hel ram threi ani aizola chuan mo khatiang kha ania chu wang chuanin IMC na he tianga thuan chu hi traffic flow ti boilo nan tele kongkama thil zor chuanin motor tlan meikhu khang song kha khang song la kha khanin kan thil lei tur te kha an him thei don ani chu wa chuanin a hrisel na POV atangpon a hrisel zo kanga chuanin a traffic issue anga tang han thlir pon he hi a thazok om mange a tin kongkama thil zuar te po hi motor khu khatianga ron tlan pel tu te lo hi brek ai chuanin khulama IMC multi complex tuikol sauta enge ruwa sur vel poina ati buai lo na tura zuk thut chu anuam zok fu mai theya amaro chu an sales effect mai theya khai ro chu ka soisak theilowa podi se kha IMC thu chu ani ti chuan hei goa mizo tlangwal thitlet maya zialo khop maya an soidan chuanin zing da thum vela restaurant an na thona tangin a hodon aniang ti chuan scooty nen konga aleta mi te chuanin thingkung a suanga ngai ania a scooty te po tlem chuanin a cheve de nual ni omania he thil hi a zialo khop mai ei ramdanga hianin ngai mizote kan in zar phart na sa to ani le khazir ani amo na tho ani amo le thil sang sang poni se azialo khop maya khulam goa mizo welfare lampang te pon an lo boy pui thale tura nge chonin kangai ani azialo khop mai ti kha kan ron soive kan ron react ve shim shim ani ole khati zong khatun tumata na kan react thei chu ani voina world malaria day kan observe kan department a nileng in zinga tangin lai thleng ka boya video po ka siam lo me do mon le ka mu me do na mon le ka in te ni amaro chu kun na tho em pon ni lo YouTube video han siam rengo chu wan chon ni dang anga energetic ta kai ti thelo pon han ti samro I channel lo chang ve ngat tu an tam thei sia an la ka point thron no me mai khadiang ril ru ha ka puta wangin an ron ti samani chu wan chonin ka energy hian in ni dang le video dang a phadon no ti chu ka sia amaro chu do thei tak le enge in fel eba wanga min lo le en sak char tu te chunga khanin kalom ema lom thu ka ron soi ngal ni bok ro se video le kan in mule theu no ne